ikar tape console le frame ina zirlo wangin I duang screen ikar ai vo thelo ve fo thinem tin tunlai khovel changkang zela min car features thatak tak an khallain ikara android screen le stereo te vo ala ni velowem mizo car bazaram lunot zangena petrol pumpura lo lengla a frame in millo wangai duang car tape screen ni vo thelo nate tin ikar tape nei sa screen ni du khoplo ang chi te tin a screen ron chom sa po android ni lo wangin android a han upgrade te po I du ve thinem chutianga I thil du le ril ro om te ti puitlin nan chuan mizo car bazaram lunot zangena petrol pumpura ron leng lutla ikarte frame ne na in mil tur thlapin he 10 inch android screen ni kan lo wa sak chenga tuna kan hmu mek hi Creta ami ania tin motor sang sang Nexon Brezza Baleno Grey Knight 10 Ignis Ertiga i20 Ciaz Marazzo Swift Fortuner Santro le Venue mi tu te kan neya he 10 inch android screen hi plug and play vek ni in wire cutting emo modification emo amo velowa tu chuan I warranty ati chet phadon lo wangin ati chi fu ni ama hian 10 inch live screen ron king teleni ti kan soito kha chumi wang chuan music video an endan te movie an endan te pon a hlai thang ran khop mai man hla don khop mai 2GB RAM lai ron king tela quad core processor ni boka 16GB internal memory ala nei boka company could show screen akhan safety features awang zo kin tlan line video en thai ngai lowa amero chu heta hi chuan screen activator ron king tel ngal sa wangin tlan line ni movie en lai lak lo amo music video I du tak I play lai lak lo kha atop ve don lowa tikhan video kha continuously in a play thei ani tin na ma hian wifi la king tel vele zela I phone internet connection ka wifi hotspot mangin iwa pe anga ti chuanin ama hian play store ti te om ve veka tin browser om hal sa boka YouTube te Instagram te sil sang sang kha I phone ami zong zong ang kha I khoi ve thei vek don ani